sija tuča i grad, da ide tva pusta mista, va morsku pučinu, i v naša mista da ne obratit se, da ne ima treći va dan sudnji, nik tože nam ne prereče. Ja vam preću, da ne imate oblasti va sem polje našem i va vsih selih naših, i deže ležet molitvi sije i slova sija. Vpadite va pučini morskije i pogreznite va pustih mistih, i deže vol ne rove, ni prasac ruče, ni glas človičeski slišice. Tamo idi. Gomile su grobnice i oltari u obliku kamenog ili zemljanog humka. Nalaze se diljem Hrvatske, a građene su od prapovijesti do srednjeg vijeka. U Hrvatskoj su najbrojnije prapovijesne gomile ilirskih naroda i plemena. Gomile su bile važan dio kulture i duhovnosti starih Hrvata. Iako je njihovo porijeklo predkršćansko, ovi drevni spomenici i danas imaju važno mjesto u obredno-ophodnim procesijama, običaju paljenja krijesa i blagoslovu polja kojeg svećenik obavlja s vrha gomile. Neke gomile prekrivaju tijela ili pepeo pokojnika. Ovakve grobne gomile ili tumuli su podizane u sklopu svečanosti prilikom pogreba vladara, ratnika i istaknutih članova zajednice. S vremenom su dodavanjem novih ukopa proširivane u plemenske ili rodovske nekropole. Gomile su služile i kao oltari, žrtvenici od neobrađenog kamena, kamena kojeg nije dotaklo željezo. Mogu biti u obliku kružnice, polumjeseca ili izduženog nasipa koji ograđuje ili označava sveti prostor. Drevni je običaj da se prilikom prolaska uz gomilu na nju položi kamen u znak sjećanja i poštovanja. Na taj način gomile su kroz stoljeća rasle. Gomile su često podizane na granicama općina i plemenskih teritorija gdje su služile kao međaši i osmatračnice. Neke gomile su bile i sudišta, mjesta okupljanja zajednice prilikom donošenja važnih odluka i izbora vladara. Uz gomile se vezuju brojne predaje. O kamenovanju zločinaca i loših vladara, o skrivenom blagu zaštićenom moćnim činima i nevinim žrtvama, o zakopanim crkvama čija se zvona mogu čuti za oluja i o nemrima, misterioznom starom narodu čije divovske kosti, prema legendama, leže pod gomilama. Jedno od najraširenijih vjerovanja je da gomile štite kraj i njegove stanovnike od tuče i oluja. I danas se od starih ljudi mogu čuti priče o strašnom nevremenu koje bi se podiglo ako bi netko oskvrnuo ova mjesta odnošenjem kamena sa gomile. Gomile su primjer autohtonog organskog sakralnog graditeljstva i važno svjedočanstvo kulture i duhovnosti naših predaka.